RITANA ria Atongoria a KINDINI kaunti-ini ya Meru ni bururi ukorwo na bundi iria wira wayo urikoragwo ari wa kwandikithia makanitha na gutabarira MIHANG'O ya nyumba cia ihoero ithenya-ini ria bundi iria ikoretwo ho igie wandikithia wa ciama na mathothaiti. Kisha huyo registrar awe na meza katika kila gatuzi ili kuweze kuwa na recommendations kwa kila mmoja ambaye atakuwa angependa hata kusajili dini yake ili tuweze kukabiliana na hayo mambo ya mtu binafsi. Katika madrasa tuna utaratibu ambao kuna walimu wanafundisha na kuna njia maalum na syllabus. Kuringana na Atongoria, bodi ino yathondekwo igukorwo ihokeirwo wandikithia wa makanitha, undu uyu makiuga ni ukurehe waragania kuri andu othe. Ile Registrars Act, Register of Societies Act imetosha, wengine wanasema haijatosha. Let us have churches which actually accommodate all these people because they are creations from God. Maikitie RITANA riri hindi ya kuheana mawoni kuri kamiti ya mwanya igi uramati wa makanitha iria yathondekirwo ni mutongoria wa bururi kungania mawoni ma Akenya na guka na mendekithia ma uria kanitha ibatie kuramatwo. La muhimu ni kuwa hatutaki mtu yoyote atumie dini kutoa shida ama madhara kwa watu. Kamiti ino yathondekirwo kurumirira ikuo kimumu cia arumiriri a muhunjia muogomu Paul Mackenzie mutito-ini wa Shakahora netanyitwo kungania mawoni guothe bururi-ini kuria ningi megucoka kuneana riboti nginyaniru kuri mutongoria wa bururi. Handu-ini ha KAMITI TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ukisoma kitabu ambacho nimekinukuu